Здраво, здраво, јас сум Дејан Василевски, јас сум Green Culture Manager во Go Green, а ова е Дарко Ашовски-Петровски, јас сум експерт за урбана мобилност, заедно со Дејан во Go Green. Овие подкасти што ги правиме се викаат Traffic for All, а причината е следната. Бидејќи сега организираме конференција за одржлив транспорт во Скопје или из Македонија. Конференцијата се вика Traffic for All Скопје и трета година поред се одржува, но за прв пат во Македонија. До сега два пати се одржуваше во Србија и сега е првата година кога ова стана патувачка конференција за транспорт. Хе-хе. Денеска со нас е Агнеша Соди од Нови Сад. Здраво, Агнеш. Ćao, ćao. Како си, дали си добра? Super. Како ти се допаѓа Македонија? Dopada mi se. Kako kažu, u SFRJ bliže. U SFRJ, ako je to porodica, onda je Makedonija the fun uncle. Ja vas tako doživljavam. Super, da. super. Uvek zabavni ljudi, svi Makedonci koje sam upoznala. Да. Може би Дарко ќе каже нешто повеќе за тебе и зошто ти би била тука на овој подкаст, ако преземеш ти, Дарко. Па вака, како што кажав, до сега Traffic for All се одржува ше претходно 2 години во Србија. Белград, Нови Сад. Агнеша Соди е членка на Новосадската бициклистичка иницијатива на СБИ и има огромно искуство низ годините со велоактивизмот во Србија и е супер соговорник на темата, бидејќи оваа конференција за одржлив транспорт. Велосипедизмот е главниот одржлив транспорт. Така е. Агнеш, кажи ми нешто повеќе за тебе, твоето CV, твојата биографија. Jako bi dugo trajalo, ali možemo onako samo neku najkraću verziju. Ja sam profesionalno radila u nevladinom sektoru nekih 8 godina, prvo u medijskoj NVO i onda posle u omladinskoj. A kada sam prešla u IT da radim kao menadžer, što je divno za financije, ali nije divno za sense of purpose. I u to neko vreme smo osnivali NSBI, baš zbog toga što treba da se kombinuje ipak i rad za neko opšte dobro, a i naravno za sebe. Да. Многу кратко ти е резимео. Video si na podcastu, to može mnogo duže da traje. Јас кога ги прегледувавме луѓето и кој ќе ни гостува на нашите подкасти, сакам да се запознавам со луѓето. Google знае многу работи, гледав неколку подкасти со тебе. Сам една со едно девојче, не е ни битно како се вика, и многу убаво ми беше. Јас во суштина сакам да правам подкасти, ама не гледам подкасти. Од тие сум јас. A ja volim da. I da učestvujem i da, mislim, pravila nisam nikad, ali sam radila na radiju kao dete od 11. do 16. godine i ono mi je podcast me jako podsjeća zapravo na to. Čudno mi je što ima kamera nekad, ali kad je samo audio podcast, meni je onda to. Ovo što imate, ove sunđere, to je meni, podsjeća me na radio. Да. Па всушност ова студио кај што снимаме е правено за радио. Tako je. Така што сега сме само адаптација некоја. Profi. Сега, конференцијата е за одржлив транспорт. Кажи немаце повеќе за Нови Сад. Како стигнавте од таму каде што сте и што е специфично за градот? Za Novi Sad je specifično to što je ravan kao tepsija. Da. I mi kada smo se, u stvari prvo kad smo se okupili kao neformalna grupa 2010. godine, videli smo da jako, jako malo ljudi vozi bicikl u odnosu na potencijal grada, s obzirom da je onako Amsterdam flat. Jako je bila šteta što se ne vozi, a mi smo svi vozili svaki dan bicikl i falilo nam je bolje infrastrukture, mesta gde možemo da ostavljamo bicikle bezbedno. I generalno vozači uopšte nisu imali svest o tome da biciklisti postoje. Tako da tu negde smo onda počeli da razgovaramo šta možemo uopšte da uradimo i prvih nekih godinu dana smo radili kao neformalna grupa da bismo se onda osnovali i počeli da utičemo na to da se poveća broj biciklista u saobraćaju u Novom Sadu. I sa ponosom mogu da kažem da se sa nekih 2,9% povećao broj na 12% u Novom Sadu, što naravno nije isključivo naša zasluga kao na SBI, ali veliki deo toga jeste naša zasluga. 12% огромна бројка. Скопје не е ни до 5% стигнато, а тоа е многу големо за Балкан. Обично кога доаѓаат експерти од странство, споредуваат Скопје со другите градови, кажуваат дека имаме астрономски раст. Да. Сега, кој што знам, во Србија нема друг град што е приближно
do vas? Nema. Delom je i prosto zbog reljefa, jer već Beograd je mnogo brdovitiji, on je tako i građen sa tim uskim ulicama da je prosto nemoguće, čak i da policy makers hoće, oni bi morali kompletno ceo saobraćaj da izmenjaju. U Novom Sadu je ipak lakše, dakle da damo i da budemo pošteni, bio nam je lakši posao nego Beograđanima ili Nišlijama ili Subotičanima ili do duše Zrenjanin. Ok, ali da, mislim da smo zapravo imali negde sreće, a negde upornosti, negde način naše borbe je bio takav da smo dosta brzo postali partneri u gradu. Brzo. Po dosta brzo mislim 5, 6, 7 godina. Znači ništa u aktivizmu nije brzo i kada počneš da radiš na nekoj temi onda ne možeš očekivati da će jedan protest da promeni sve. A vrlo često to ja vidim od drugih aktivista. Da kažu evo mi smo napravili ne znam taj protest za to i ništa se nije promenilo. I ja pitam dobro, ali koliko tih protesta ste napravili? Pa jedan. Dobro. To će baš da uradi veliku stvar. Tako da jedno od tih stvari jeste strpljenje i puno razgovora sa ljudima i nalaženje nekih, da kažem, učesnika koji možda nisu na top pozicijama, ali mogu iznutra iz sistema da utiču. Ова некако ми се надоврза, кажа за вашиот активизам што го правите и влијанието што е врз институциите. Дали имате некаков фидбек од институциите или остануваат глуви на тоа што го правите? Ne ostaju. Mislim, na početku su naravno bili gluvi i mi smo negde, znači od 2010. do 2012. tako dosta kucali na zatvorena vrata. I onda smo rekli, pa da, mislim, i ja sada sam grad, da meni dođe tu 2-3 aktivista i nešto galami, možda bih odreagovao, verovatno ne. Šta možemo da učinimo da imamo veći leverage? I onda smo počeli da organizujemo kritične mase. I kada su iz grada videli da se ta masa povećava, prvo je bila, 160 ljudi, pa polako je to raslo, neki stabilan broj je bio jedno vreme oko 300 ljudi, pa je onda još to dodatno raslo, 500, 600, 700, 800, da bismo na kraju imali 1500 ljudi na kritičnoj masi i kada ti odeš onda pred grad, pred institucije i kažeš ovo su naši ljudi, nemojte da vam dolazim. U stvari da, dolazili smo pod prozor Skupštine grada da tražimo jedne godine, mislim 2014. 15. kada su povukli sva sredstva iz budžeta grada koja su bila namenjena za bilo kakvu infrastrukturu biciklističku i preusmerili na neka druga sredstva, misleći da to niko neće primetiti. Сега кога спомна критична маса ми текна на критичните маси што се случуваат во Скопје и во Прилеп последната. Ние имаме еден проект што го водиме, се вика Педали и приказни, и во рамките на тој проект во Прилеп имаме и критична маса која содржи од 40 до 90. Иако Прилеп е мал град, мал во наводници, да не ме сватат погрешно прилепчани, до 60.000 луѓе. Но инфраструктурата на градот е таква да не дозволува да може повеќе луѓе. Мора да се затвори целата улица за да излезат повеќе луѓе на улица. Но мислам дека сепак е окей тоа што го прават Прилепчани со оваа критична маса, зашто ајде да речеме тоа се случува еднаш месечно, еднаш од 2 месеца и се зголемува бројката со секој ден, се не се зголемува за 100 луѓе, се зголемува за 10 луѓе. Што секоја критична маса има се повеќе и повеќе луѓе, што мене ми е malo po malo, da, nema tu, nema brzog načina, samo upornost, ne toliko, da, strpljenje plus upornost moraju da postoje, jer se velike društvene promjene, a promjena broja biciklista jeste društvena promjena. 40.000 ljudi plus je promenilo svoje dnevne navike i umesto da je išlo peške ili kolima su odlučili da idu biciklom. Kao što rekao, nije samo naša zasluga, dosta je tu recimo skočio broj za vreme korone, jer je bilo opasno. Mislim, dalje stvarno bilo ili ne, nije bitno, ali to je, ovi autobusi nisu vozili ili nešto jako su retko vozili i onda su ljudi bili naterani na neki način da sedaju na bicikl i mnogo njih je onda i ostalo na biciklu, jer su, mislim, tebi je dovoljno 3 dana po Novom Sadu da voziš bicikl i da shvatiš koliko je ovo lepše, koliko je lakše, nema traženja parkinga, nema, mislim, a sad je mnogo i lepše u smislu da ni pešaci više ne hodaju, kad je
prerastao neki broj, sad ne znam tačno na koliko procenata, ali onda su i vozači postali svesni da su biciklisti tu i pešaci, pa onda više ne hodaju po stazama, vozači ne parkiraju toliko na biciklističkim stazama kao ranije, tako da je mnogo i ugodnija vožnja u tom smislu. Da. To je jedno nivo, da, izvini. Ništa, porastao je broj recimo kurira, što je izazov, ovih bici kurira, jer oni malo brže voze, sa malo manje pažnje i recimo to je sad neki, hajde da kažem, nova vrsta problema. Slatke muke s jedne strane, zato što je toliko veliki broj da, ne samo njih, nego generalno biciklista u saobraćaju, da je tu sad malo veći gužva, ali sledeći izazov. Едно ниво на култура што го гледаме, што пешаците веќе одат на пешачка патека, велосипедистите на велосипедска, и тоа е многу голема работа. Кај нас се уште не е така, ама се трудиме да го направиме тоа. Сам тоа што ме интересира мене како предизвик. Например, го кажа Дејан Прилеп. Прилеп критична маса беше почната пред повеќе 10 години од Прилеп на точак. Тоа бе екипа која што почна сами од себе, неколку другари правеа. Исто како ке вас, прво беа сметани за непријатели на градот, после тоа кога видеа дека има многу луѓе, ги поканија и соработуваа со градот. А последните неколку месеци, можеби и години, веќе критична маса од Прилеп не се организира. И токму затоа рекоа дечките, окей, слободно, правите го вие, професори, деца доаѓаат. Континуитетот. Тоа што е тешко. Како што знаеме сами, во многу градовите кои што правеа критични маси низ годините, има пад. Например, Скопје, на точак што организира критична маса, правеше преку 90 месец за месец. После тоа имаше мал пад и сега веќе случува можеби на годишно ниво. Како примерот ке вас? Дали активно ги правите месец за месец или пак правите пауза, правите тематска по некое време, кога ќе дојде нешто важно? Што се случува? Првих, mislim, 5 godina da smo organizovali svakih mesec dana, a onda smo shvatili da dosta to ipak vremena i snage oduzima. Mislim, ako želiš dobro da pripremiš da imaš bar neki 500-600 ljudi, mora početi 2 nedelje ranije, što znači na mesečnom nivou tebi je pola meseca zaključano kritičnom masom. I onda smo malo radili na tome, ok, recimo da imamo, ajde kažem, threshold postajanja članom. Ako želiš iz statusa volontera u NSB i da pređeš u status člana, moraš uraditi nešto. Znači nije samo, baš mi se sviđate, nego ili preuzeti organizaciju 2 kritične mase, 3, ili neku svoju akciju end-to-end. I imam ideju, treba mi podrška organizacije, želim da uradim ovu ili onu akciju, ili to, ili prosto da budeš baš trkač, ali to je malo duži put, jer onda ti treba bar 6 meseci. Kad kažem trkač, mislim nije da preuzimaš kompletnu odgovornost organizacije nečeg, nego više pomažeš drugima kao podrška. Tako da tu smo onda malo radili sa volonterima, obučavali ih, jer mislim kritična masa, kako da kažem, osim što je biciklistički događaj, on je samo događaj i mislim postoje standardi dobro organizovanog događaja i ja sam onda obučavala dosta volontere kako to zapravo treba da izgleda, koliko ranije, kako se planira za događaj, šta su standardi, kao čak lista, šta sve moraš da proveriš da bi tvoj događaj bio dobar. Tako da smo onda to koristili kao alat za obuku volontera, ali posle 5 godina ipak je to malo onako, postalo je naporno. I druga stvar, znači to je jedan deo zašto smo negde usporili sa kritičnim masama, a druga stvar je, pobeglo mi je. U svakom slučaju imamo nekoliko tačaka, odnosno nekoliko datuma kada obavezno pravimo kritičnu masu. To je dan bez automobila u septembru, to je dan planete Zemlje u aprilu i 3. jun. Svetski dan biciklista. A ovo sve ostalo, to stvarno zavisi od nas i kako se mi osjećamo u tom momentu i šta nam je bitnije. Mislim, to je onda alternating. Nekad ćemo uraditi neku drugu akciju na uštrb kritične mase, ali sad da organizujemo u isto vreme kritičnu masu i nešto ozbiljnije drugo, to više ne radimo sebi. Prosto jako je naporno. За активисти и за волонтери, тоа што го знам што е многу лесно приметливо е, има два типа. Некои што се борат дење ноќе непрекинато години за години, има некои, најчесто помлади, кои што, ако за кратко не видат резултат, се откажуваат. Сега, Гогрин, например, има многу волонтери. Повеќето средношколци, млади, и тоа што приметуваме дека ако немаат кратка, некој easy win мала, по некој време веќе се повлекуваат. Секојаш има нова борба, секојаш има нова тема, ама нормално, млади се си имаат и други потреби. Наравно. И често гледаме така работи да им правиме. Да речеме, имавме еден проект каде што соработувавме со општини
Прилеп беше една од нив, каде што они поставија килим кој што имате вие патувачкиот тепих, што беше Нови Сад исто, каде што бараа на булевар Стар Македонски да се направи велопатека. По некој време навистина се направи таму и тие беа пресечни. Пошто се направи тоа. Другите во Скопје бараа да се постави дрворед зеленило, тоа не се направи и чувствува некако нивен пораз, како изгубено време. И се тоа работа. Си работела со многу волонтери. Кажа дека поминала многу низ вас. Кој е начинот активистите и волонтерите да продолжат долго се бора, бидејќи 15-16 години немала малку време? Pa, kako da kažem, nekad volonteri prosto dođu i misle da ćemo mi od njih, da ćemo, ok, malo je kompleksno možda pitanje, ali zadržati volontera nema puno smisla ako on neće da se zadrži, ako me razumeš. Znači, mora to da dođe. Motivacija mora biti iznutra, jer rad u nevladinom sektoru je, osim ako baš idemo na profesionalizaciju, a mi to nikad nismo uradili. Jer nam nije toliko stalo do toga da sad imamo 5 zaposlenih u organizaciji, nego da ostanemo na neki način grassroot. Tako da zavisi od interne motivacije i više je pitanje naći prave ljude nego zadržavati one koji neće da se zadrže. Da li je to lako? Nije. I postoji borba neki način za sve te mlade ljude. Sad mi imamo sreće u Novom Sadu, Novi Sad je univerzitetski grad. Tako da imamo studente, oni neki su tu, neki nisu, neki se zadrže, neki se ne zadrže. Nemam pametan savet šta uraditi sa volonterima koji su već negde na pola puta napolje. Ali ono što je jako dobro raditi od prvog momenta kada volonter stigne jeste da on zapravo diktira koliko stvari može da preuzme na sebe. Odnosno da management volontera ili kogod je od starijih članova u organizaciji treba da bude svestan da ljudi sprovode odluke koje su sami doneli. Ako ti doneseš odluku za njih i samo im daš nalog šta treba da urade, oni će ga uraditi 1, 2 put, 3, 4, 5 puta, ali će se zadržati tamo gde su oni nešto svoje uložili, o čemu su sami odlučivali. Znači, ako ja recimo mogu, ja imam super ideje za razne akcije, ali ja nikad pred volontere ne izlazim sa svojim idejama, nego flip chart, blank canvas, prazan list, ajde da čujem vas. Da. I onda tek ako oni nemaju, a uvek imaju ideja. Тоа е она што ние го правевме со француските волонтери. Да. Ама имам приметено дека не е тоа метод добар само за волонтери, туку и за друга група, decision makers. Наравно. Кога почнавме ние со наточак да работиме со градот. Значи прво не сакаше не прими нормално, по некој време иста приказна виде дека сме многу на улици и дојде. Не покани, му кажаме дека не сме пријатели, дека не критикуваме за да го смееме, туку за да му дадеме совет како партама да продолжи. И понатаму тој не прими, работевме и се направи многу добри работи во Скопје. Ама целата работа беше да ни каже неговите идеи. Значи не е работата, ние сакаме вие да направите 100.000 километри велосипедски патеки, туку која е вашата идеја, каде Скопје може да има велосипедска патека, а да ви помогнеме ние да стигнеме до таму. Tako je. Баш тоа, кога него ќе му текне, да биде кај него тој иницијалниот зародиш, после полесно се гради заедно. Tako je. Pa ja ne znam da li znate, sad pričate ti sa Markom Mazalicom posle, kako je on stigao u organizaciju, tako što je video kritičnu masu, kad je imao slomljenu nogu, čak nije mogao ni odmah da reaguje, ali on je video kritičnu masu, nije znao uopšte da mi postojimo, malo je izgooglao da vidi šta se tu dešava i kao, zanimljivo, i on je bio na biciklu, mislim, imao je saobraćajnu nesreću, zato mu je bila slomljena noga, zato nije mogao odmah da dođe, ali je mogao da sedi iz fotelje, da mnogo kritikuje i ovo sad govorim sa velikom ljubavi, zato što gde je on stigao od tog čoveka, to je neverovatan razvojni put. I mnogo sam ponosna na njega kao našeg člana i sada već predsjednika, a bio je volonter, ja? Odatle je krenuo. On je to vide i onda je bilo, što ne radite ovako, što ne radite onako, kritika ovde, kritika tamo. Imali smo jednu članicu tada koja je toliko ju je tu nerviralo da nije znala šta će s njim. Evo ga, opet ovaj piše. Pritom je pod nekim pseudonimom on pisao. Nismo znali uopšte ko je osoba.
I šta sad uraditi u toj situaciji? Jer evo sad, priča se završava time da je Marko sada predsjednik i 10 godina kasnije još uvek tu, a nije osnivač. Znači, kako je on ostao? Tako što smo mu... Da, i ta devojka je jako gubila živce na to i nekoliko puta se žalila i onda sam ja rekla, slušaj, ovako, ovo nema smisla. Pozovi ga na kafu. Šta ja s njim da ne... Pozovi ga na kafu i pitaj ga šta hoće. Koje su njegove ideje? Dečko možda ima neke ideje, ali nema strpljenja da nas pita da li smo mi razmišljali o tome, nego pretpostavlja da nismo i onda nas odmah iz tog ugla kreće kritika. Što je vrlo balkanska stvar. Mi tako funkcionišemo i mi tako komuniciramo. Ok. Ja sam ga kasnije upoznala, mislim da ga je baš ta devojka i pozvala da su njih dvoje popričali i onda je Marko vrlo spustio loptu i shvatio da mi to sve što on ima te neke ideje, da mi to već radimo i da smo krenuli u rovnom pravcu i onda je pitao kako ja mogu da pomognem. I onda smo mi pitali kako ti hoćeš da pomogneš. I eto od toga smo stigli do toga da je on 10 godina kasnije i da je on predsjednik organizacije. Da smo mi dovoljno i radili s njim, razvili i neke njegove skillove koje možda nije u tom momentu imao. Kad kažem mi, tadašnji predsjednik Marko Tvivković i ja kao, ne znam šta, ja sam uvijek neko levo smetalo, ali sam uvijek tu, smo radili malo i na razvoju tih skillova koji su neophodni da bi ti otišao na, ne znam, sastanak sa gradonačelnikom ili sa načelnikom nekog javno komunalnog preduzeća, jel, ipak to moraš malo imati i diplomatije i malo komunikacijskih veština, ali on je sad to toliko razvio da ga ljudi zovu i kažu pa ti daješ najlepše izjave za medije, ikad. Ja, tako da, eto, to je engage people i onda će oni ostati. Imam jedan problem, a to je što сега ќе треба да ти го поставиме последното прашање. Добро. Многу брзо некако не помина времето. Дали можеш некаква порака да им пратиш на младите активисти, но таа порака да биде низ призмата на велосипедот? Kako da kažem, biti na biciklu je za mene kombinacija svega što meni u datom momentu treba. S jedne strane brzina, jer zaista u Novom Sadu se najbrže stigne biciklom. Ja imam i auto, ali ja moj auto ne palim u gradu. Mislim, nema zašto, osim ako moram baš da nosim, ne znam šta, pa ajde ću ga upaliti, ali često se dešava da zaboravim gde sam ga parkirala. Anyway, znači istraživanje toga šta bicikl za tebe lično znači i da li te dovoljno loži tema da se njome baviš i iskoristiti mladost, snagu i energiju i kreativne ideje koje mi nismo imali tad, to bi bilo nešto. Samo istraživanje. Ja nikad ljudima, ja ne očekujem ni od jednog volontera da dođe i sad se komituje da će on, ne znam, 10 sati nedeljno, ne znam šta. Ja samo kažem istražuj. Nađi šta je ono što tebi u ovom aktivizmu prija i šta ti za sebe možeš uraditi po pitanju biciklizma. Što prvo znači da ne primamo ljude koje ne voze bicikl. Jer mislim, nema smisla. Neće osjetiti ono što mi osjećamo. Mislim, svi, i vi isto znate ono, sigurno znate da ljudi daju imena svojim biciklima. Kao da je pet, kao da je ljubimac, a ne kola. Ko svom autu daje ime? Nikad niko. Auto kad ti ukradu, ti misliš na to, koliko to košta. Bicikl kad ti ukradu, šta pomisliš? Gde sam sve bio sa njim, šta sam ja sa njim sve obišao, jel? Tako da ta povezanost, ta emocija mora da postoji i mladi su fenomenalni, imaju kreativne ideje, vizualne ideje, onako, kako se kaže, potential to go viral, baš može svašta. Tako da oni treba da nađu način šta oni od toga dobijaju što će biti aktivisti za bicikle. Kad to nađu, onda se opet ne odlaze tako lako. Jer neko će možda otkriti strast prema, ne znam, snimanju videa, neko će možda otkriti da mu se zapravo sviđa da evo gostuje u podcastu, neko će možda otkriti da, nemam pojma, mu se dopada kada, evo, kako je meni bilo, ja sam sedela iza kompjutera mnogo godina i radila neke velike projekte sa velikim budžetima, a što ja duže radim i što se ja više trudim, situacija u medijima sve gora. Zašto? Zato što je mnogo je veća stvar od mene i mog uticaja.
I onda se osjećaš kao da propadaš. Mi kad smo poslali prvi dopis kao na SBI za neku rupu koja je tamo stajala 10 godina i kad sam ja videla da se ta rupa, znači videla sam direktno rezultat mog rada. To je ono što je mene zalepilo za ideju i da je to nešto ipak što je vidljivo i što ja onda radim za sebe. Jer kada vozim bicikl, meni je mnogo teže voziti po ivičnjacima nego ako ne. A kada uspem da sa svojim timom, sa NSBI i sa sve da utičem na to, to je ogroman moment ponosa. Tako da eto, kombinacija te emocije u smislu šta me loži, šta mogu svoje da razvijem kroz taj aktivizam i ponos od rezultata, mislim to je neka dobra kombinacija za održavanje aktivizma. Super. I duha. Hvala ti mnogo, Agneš, što ni беше gostинка на овој наш подкаст. Се надевам ќе се видиме повторно во Скопје или некаде надвор, на некоја критична маса може да се најдеме. Увек сте добродошли и хвала на позив. Хвала. Со тоа затвараме ова дискусија на тема велоактивизмот во Нови Сад. Благодариме на Heinrich Böll Stiftung што ја поддржува овој подкаст и конференцијата Traffic for All Скопје. Значи, завршуваме со овој подкаст Traffic for All, поддржано од Heinrich Böll Stiftung и уживајте во... Устари, не уживајте, но најдете некоја порака од она што го зборувавме до сега. Фала ви што не гледавте и слушавте.